Friends ma'am, nungsa yam kada saya hojikse adu hainu khata hi panba yenge akhoi pukri mapanda hainu pambi ma hawe ba ko adu panba yenge aduga hainu khatsage tawdi adagi hainu natabada atopa amasu leye mamingdi khangdre ko adusu yam hawdi hawe adusu hekke aduga yenge ngasi di saba sida yam tina sai ko ngasi nongthinse hainu si yam chawbadi oidri sida mamangda leye da ai ulak ke ko sida lay ko sigi sida hawri se adagi sida sigi kano se si pambi se sigi pot sine ba ko maming exact ti khang de ba si sa yam hawi ba si pan pan pa le hose khu pan di yong ko adagi hainau na sida lay re chawbadi oide ba ko se hainau se aduisu yam saning yang si de duna ani ahum gum ba he age aduga cha tare ko si de okay hainau da hana try tawrase chawbadi oidaba si pu yai chawbadi oide then sidum angang sing su yam hek pane ba khoina mun ba kan nang daw ni da angang sing se haidi yam ngawi na moide adu u ba ga dum hek khane ko yare haino gidi yare aduga sigi pot se sigi hai se sidi makha de palam dre ne sisi ne ko ina hai se sigi kano se pandi yong ko sisi haibong haibra kaino si kupando si khara heke tawne adu sidi yam mathakta laigre sidi ai kawa he roi sidi pan badi na hanwai si makha da palam me ko si makha sida adu ngasi makha da palam da wani da akhoi pukrim pan da hobane khadam ta leite ba ko ka khala kanda mathakta oi ga ba sidi he ko ya roi aduga okay makha da haraga di pukri gi side di yong do pukri gi side ta kitang ka khala ga le sidi kumo ba ya roi da kona nong angang ama yaholag hektar sidi hawdi hawni am saning mane upai leite ngasidi daw di pate okay thank you guys ngasi gi di vlog si gi ni loisin jarage aduga next ki vlog ta mok mayam puna unarase